Bia Kamal ka Nuer TV ke jan gwas mbano dan palping ka liang ruan titi an wale shanka bakel ka pai bakel ron kina dangro wi jan dangro wi de dich no ban roache me ban jaling roache ban ling no shi qui a nititi no shi jan ladne lar gorje no bia laram bia jaling okay broshu guji ka bagwasa me gorje okay gwasa me jo ndanan ba kwen ke yekel gwasa jo me shalat national parliament kenena keni shinad bunyur ke sha parliament la parliament dan tere wi ke juba ngena gwan wo chaje pel ne ka gwaber dia jete pe di jentama no chara de dong de kan nyure kana to ke dol de je to ka shanga bangwan ka jan pai ba kelme do not tame kenena. The National Parliament will not resume its sitting on Monday, June 9, 2025. No, Kanishina Binyur Ke charge Butok, cha dual cha Butok, no, go in Parliament, Jan Guadan la dual kula gatan la nyang wich. Mutem lat ka baje kulat, bantam a Kanisha Butok, ka Jordan chicken lat kaja. A generana, a Kanibe baje took ka gwet dioja dong dara ninten ngoniam no ko can specified or in time la time dong de kana tokaje ko ne deje da jen changa bangwana be lo sido nin de ko tema dong de kan sitting de kan ko tok shirke me chi kona la ne kenyam ala kuma South Sudan ne ga gwade da ne sha Dr. Machar je yen kaje tele dol mashamadol all cabinet MPs can come nyur gwatkel banala nyur ba nyingoj ba galo kwen no shiken ma yadi chete diala to ken dial no sheka gak so tel malat kere we kas South Sudan ngai kona to menyodo kel ma yadi jen is the one who is controlling everything ti dial ko control la jen tel rada dien mi ku ngane control no ka joran chalat gwasame chalade wonena libde bajela na jen joran jikala no ko chikala no ne dena je ke jen June 9 2025 me no ke jen June me ke pai bakel baranta me chaji yoniam lo telwe ya on mo balar ke ja jen jora kan lar can date can specified no NAB ne ko ne ka parliament du nyur ke jama ka shenge dan ke ne dial ken ga chol kana jogo no ka chenka bangwana mo ko ndial bana chup ka lo ga mbor ko ndial baranta me chigar nyoko mo ko ken passport okay mu kon go niam re rwani titi ka kone shwal ken wore meniam ko nuere gor kon mat okay gor kon mat ajen menonga na mekeje titi ke a e o hu riunen to wantung nuere kwikana don gware mene kwende kwajkeje no kala gwa o der to dun der jangaj to dun mekene ngaj ngeda no tikariak kodi tele gwam bi red be kwen keje of course la yen jo darling dong der ande jo darling roje ka Thok Naath you know ken channel control lan tetin special channel me yod de long ku education ka ni chang no ku education ga ken ku la written kon ku yen ka lali no al chele lo dera lere krodien baleri sorry chele lo dera dungi ka karwada badungi ka teleram ne to gor ke tele ne to gor ngich nobody but right now system na chele jego dong michran me dong chari ku chaje lat yes batung wer ba jengich okay ba method ba lat and then ba kon use then ba listen method ba tup ka jen ku Thok Naath che tema gor jen wo ba yenge ke ai ne krodian and then ba je shugak na me a e o u wa ya ba pa ma na nga nya ra da za ta sa la ka ga ha sha ja e h o u titi ke a ne Thok Naath la ke bana Thok Naath so men go gwaz me benga attack family channel mo ngeja gatka didi jek cha gore the Nyak family life di jege YouTube channel no la na nying chengten la nying doara anyok ngeja gad long la gad ka bika jegan gwaz mi madong te ga gad yen gor tong wer ke ram dinu gor badara jaw ya sheka bo ko ben ngwan ben ka letten ben ka upload ten ka jen channel mo the Nyak family life so there under je check out ko dara gaba makan right gwaz me ka jen kwitok de yo jek tong mi okay tong mi ala buginye point gan ka karwa jone
ken ngiro mon ko ngor ba ku kan tok nuare bar ku kale nginero so shi mi chit kana me shi kamanen kon gwa dong benen ran lo jaram dana gor ki jaram dana kwen lo be nying ba kan ngi so dien ga jago de kan me de kan ngaj gwaya an ban je kala rodien biat kamal bye bye